Assalamu алейкум, ардактуу Учкун медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн 2021 жылдын 28 февралы күнгө жекшемби. Биз азыр Кара Суу районунун Мада айыл өкмөтүнө караштуу Учкун айылында жайгашкан Учкун мал базарынын бет алдында турабыз. Бүгүнкү күнгө болгон жалпы мал жандыктардын баасын чогуу билип чыгабыз. Андыктан баарыңыздар биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Алгач биз ат базардан, жылкы базардан баштайбыз. Мынакей тугандар, жалпысынан Учкун мал базарына ушунча ат келиптир. Дагы келип атат. Азыр биз бир чекеден тартып көрсөтөбүз. Мына ушул атты сурайлы алгач. Ассаламу алейкум туган. Сиздин атыңыздын жашы канча? Канча? 5 асыят экен достор, мына. Басычы? 140 миң сом деп атасыз. Базар канча берди? Эң потолокчу? Потолок. 130дон нарак берганда бериптир. Бунун улагы барбы туган? Улагы келеси бар дейт. Мынакей. Топко кириши жакшы деңиз, а? Каерден келген ат бул? Папандан келген ат экен достор. Улакта чабылып жүргөн, а? Номериңизди айта аласызбы? 700 менен. Ошка экен достор, 0700 менен 34 41 экен достор. Мына папандан келген ат экен. Билайн иштейт. 72 менен 64 62. Мына билайны көбүрөөк иштейт экен. Ушуга чалсаңыздар. Өзү папандан келиптир. 5 асы ат экен, улагы бар экен. Басы 140 миң дейт. Кеми бар албетте. Мына ушуну сурап көрөлү, экинчи ат биздин. Ассаламу алейкум укам. Кандай, жакшысыңбы? Татты. Сеники ат? Жашы канча мунун? Канча дейсиң? 2 асы ат. Пародасычы? Бишкектен келгенби? Мына Бишкектен келген ат экен достор. Сен каерден минип келдиң муну? Көргай шарданбы? Мынакей достор, пулу канча мунун? 150 миң сом. Улакка киргенби? Мынакей. Номериңди айтып койчу. 550 менен 16 40 38 экен достор, мынакей. Соорусун байкаңыздар. Номер бинада бар, Я. Номерин айт, жаздым. Мына биздин экинчи ат болду, мына үчүнчү атты тап көрөлү. Ассаламу алейкум таксыр. Кандайсыз, жакшысызбы? Атыңыздын жашы канча? Жазга 3 асы болобу? Мынакей жазга 3 асы болот дейт мына ушул атты. Улагы барбы? Улагы кичинекичине чабылган, үйүрү бар. Улакка бир аз эле чабылган. Пулу канча мунун? 200 миң кеми бар, а? Пародасы не мунун? Я. Российский? Россиядан келген ба? Мына Россиядан келген ат дейт. Күнгө чагылышып атат, мынаяктан тартайлы. Мына. Баасын канча деп атасыз туган? 200 дедиңиз, а? Кеми барбы? Канча сурашты базар? 140ка бербедиңиз келгенден бери. Мынакей тугандар. Номериңизди айтып койсоңуз? 0225 менен 25 0005. Мынакей тугандар, каерден келдиңиз аба? Кара Суу совхоздон келиптир достор. Мына Россиядан келген ат экен. Жазга 3 асы болот дейт. 200 миң 140 миңге бербедик дейт. Телефон номерин алдык. Кайсыл ат жакшы көрүнүп атат сиздерге, ошону тартайлы. Мына ушуну сурап көрөлү. Ассаламу алейкум туган. Атыңыздын жашы канча? Жазга жаңасы болот, а? Мынакей, жазга жаңасы болот дейт. Пулучу? 200 миң кеми бар дейт. Улакка киргенби? Улакка кирген дейт. Базар канча берди туган? Пока эмиле келдиңиз. Телефон номериңизди айтып кое аласызбы? 774 менен 69
44 35. Ушул номерди жазып алыңыздар, эгер ат жакса байланышып көрөсүздөр. Кайерден келдиңиз аба? Жаңарыктан келген ат экен. Бул жерде базар кызы болуп атат, соода. Ушул ат баа болуп атабы? Канча деп атат? Баа болгон жок, жөнүндө эмне көрөт. 300 деп атат экен. 300 деп атабы экен, а? Мынакей эки аксакал баа кылып атышат бул жерде ушул атты. 100 миңге болабы? 100 миң. 100 миң сурап атат. Өзү канча деп атат? 300. Берин да. Азмаз берин. Азмазбы? Канча берем аты? Ey, mınanday. Akkan, küçük olsan da akkan da aytayın. Ey, bir nar üçerliğini soğusak kalbar kılımda bayrağı. Akka, Bir zaman kılmayın. Bu da erkek. Жашы канча экен мунун? Сурайттабы? Ава, жашы канча мунун? 2 асият экен. Каяктан келген бул? Россиядан келгенби? Tepsi, ülse, kamne. Siz kança деп атасыз өзү? 300. 100 сурап атат. Мынакей. Улакка кирген баба? Улагы барбы? Мынакей улагына гарантия бар дейт. Парадасы не мунун? Парадасы. Karadası Kırgız bayır. Кыргыз Карабайыр дейт мынакей. Сорусун тартып көрсөтөбүз азыр. Мынакей. Атыңыздын жашы канча мунун? Жазга 2 асы болот дейт. Акчасычы? 130 миң сом дейт достор. Номериңизди айта аласызбы? 79 менен 71 74 35. Канча берди базар? 80 сурадыбы? Базар 80 сураптыр ушул атка. Дагы кимдин атын минип алдың? Канча экен мунун жашы? 2 асият экен. Акчасы канча экен? 120 дедиби? Мынакей 2 асы. Сурап атчабы? Канча сурады сенен? Я. 80. Мына ушул атты сурап көрөлү дагы. Ат базар жыйынтыктайлы. Ассаламу алейкум туган. Мунун жашы канча? 5 асыбы? 5 асият экен. Акчасычы? 150 миң сом дейт. 5 асият. Улагы барбы? Бар. Улагы бар дейт. Базар канча берди? Базар турады. Кайерден келген ат бул? Жапалактан келген ат экен. Жапалак мал базарына алып барбадыңызбы? Я, жок, азалы мал базарга чыккан эмес. Бүгүн чыктыңыз. Зарыгып сатылды. Аха. Номериңизди айта аласызбы? 58 менен. 58 менен экен. 93 33 33 83. Мына ушул номерге чалсаңыздар, өзү Жапалактан келиптир. Мынакей достор. Мына ушул кара атты да бир сурап коелучу. Ассаламу алейкум туган, кандайсыз, жакшысызбы? Атыңыздын жашы канча? Я, 2 асият экен мынакей. Пулучу? 130 миң кеми бар. Базар канча берди? Базар 100 миң берип атыптыр. Улагы барбы? Үйүрүчү? Улагы үйүрү бар дейт. Кайерден келген ат бул? Папандан келген ат экен. Номериңизди айта аласызбы? 995 менен 80 68. Мынакей номерин алдык. Папандан келиптир. 130 миң дейт. 100 миңге сураптыр. Мына достор, ушун менен биз бүгүнкү ат базарды жыйынтыктадык. Эми азыр уй базарга карап кетебиз.
Мынакей достор, биз уй базарды баштадык. Мына ушул авам ушул эки уйду 140 миң сомго алыптыр. Эки тең боз окшойт аба? Бозбу? Же кысырбы? Ушул эки уйду 140 миң сомго алыптыр. Ассаламу алейкум, таксыр. Мындан баласыбы? Aşağı satılarım hap olmuşsun mu? 70 köse satıyorum yayınlayın. Siz beni aynı oyun yapalım. 70 bolsa satır deyt. Мына ушул эне уйга 165 миң сом берип атыптыр. Торпогу чоң экен, эркек торпог. Ассаламу алейкум. Бозбу? Боз экен достор. 80 миң сом дейт баасы. Канчаны туган бул? Бирön туптур, ичиндеги экинчи олас экен. Канча берди дейсиз? 9 berdi. 69 миң бериптир. 80 деп атыптыр. 11 миң аз бериптир. Булчу. Мына канчанчы торпогу туган? 4-чү, 5-чи торпог экен. Эркек бургачы бул? Эркек торпог экен. Баасы канча мунун? 65. Сиз канча атасыз? 100 миң сом дейт, 65 миң сурап атат, бирок бербей атат экен. Koldu kılmasanız Учкун медиа. hala tartayım ben. Мынакей. Vermem. Ya qoşumda akasız abi 65 deysiz. 65, 100 миң сом деп атат, 65 сурап атат, аз сурап атат негизи. 15 tutuyu taka bu 5-ci olası. Bir erkek balası olsa da hemen düzgün şart. Verir göm de aşağıya koy. Enes kısır olsa. Ассаламу алейкум, ага. Бул сануй канчанчы туңгуч булан? Жаңач mı? Жаңачма уй экен. Эркек бургачыбы? Sütü var, urgaçı. Ургач торпог экен, 8 литр сүтү бар дейт. Жаңачманын 8 литр сүтү болобу? Alsın ya. Кайсы парада бул? Özümüzde palada. Mavaş. Сүт багытындагыбы? Охо, женинен сүт агып атат мынакей. 4 женинен тең. 105 миң сом дейт. Базар канчага чейин көтөрдү? 91 bin. 91 миң көтөрүптүр базар. Ассаламу алейкум, ага. Бул жаңачмабы? Я. Жаңачма экен. Бозбу, кысырбы? Кысыр саамбы? Турпондан не болгон? Турпо тынчып калды дейт. Пул канчада тасаба? 70 миң сом. Сүтү бар экен, кысыр экен. 70 миң сом дейт. Базар канча берди? Базар канча сурады? Bozar kuvvetten 62, 60 сурап атат дейт базар. Мынакей. Эми ушуну сурап көрөлү. Ассаламу алейкум, ага, кандайсыз? Бул сан торпогу канчанчы торпог? 5-чи, 4-чү торпог экен. Эркек бургачыбы? Бургач торпог экен. Жаңы жаш торпог экен. Канча литр сүтү бар аба? 4-5 литр сүтү бар дейт. Баасын канча деп атасыз? 70 bin som. Баасын 70 миң сом дейт. Кеми бар? Канча сурады базар? Sırayla gemi geldi. Эми келиптир, пока сурай эле экен, 70 миң сом деп атат. Ассаламу алейкум, туган. Саны окшойт бул, а? Мына ушунун торпогу? Evet. Жаш торпог экен. Эркек бургачыбы? Urgaç. Бургач торпог экен. Пул канча деп атасыз? 90 миң сом дейт. Канчанчы торпог ал? 5-чи торпог экен, 90 миң сом дейт. Мынакей. Канчаны туган бул аба? 4-тү? Азыр торпог жокпу? Кысыр экен. Пул канча деп атасыз? Пулу 70 миң сом дейт. Базар канча берди аба? Bozar 55 verdi. Jeline sonma. Жақсы mı? Базар 55 тураптыр кысыр уйга. Мына ушул сан үйдү сурап көрөлү. Чоң экен, порода окшойт. Ассаламу алейкум. Бул породайбы? Сүт багытындабы?
Не деген порода бұл? Порода бұл деймін. Paroda. Kırgız'ın vişi parodası. Алатау ба? Alato. деген порода. Не деген? Чокер деген. Чокар? Мына достар. Чокар деген порода дейді. Түстері ала-бұла өзгеше екен. Барсаң uzun dur. Ооба. Мына еркек ұрғашы баласы? Еркек. Торпақ еркек екен. Мынакей. Bunu 110 min dedi. Ben düşük olmayın ha. Жоқ, ақшасы 110 000 сом дейді. Мына. Қанша литр сүті бар мұның? 7 литр сүті бар дейді. 110 000 сом дейді. Қанша берді аға базар? 100 min veriyor. 100 000 беріп тұр базар. Мына ушул ала үйді да сұрап көрелім. Мына ала үй кімден? Сізден ба аға? Порода бұл. Қайсы порода? Черный пестер. Черный пестер деген. Россиян пародасы оқшайды, а? Торпағы қаншаншысы? 4-ші торпақ екен. Жаш, жаңы тұлған торпақ. Еркек бұрғачы ба? Еркек торпақ екен. Қанша литр сүт бар мұнда? Süt бағытындағы ғой? Қанша сүт береді? 6 litr, 7 litrle veriyor. Ben versiz veriyorum. Пака 6-7 литр сүт беріп отады дейді. Бұл қанша көп жесе үшінші сүт береді? Ақшасы қанша да тасаға? 100 қанша? 110 000 сом дейді. Базар қанша берді? 80 000 сом. Базар 80 беріп отады. Ава, үйіңізді қанша да атасыз? 120. Қысыр ба? Боз? Боз ба? Боз екен 120 000 деп отыр. Сіз қанша сұрады асаға? 80 min. 120 000 де 80 000 сұрап отады. Öyle korktum. Боз екен. Қанша туған ава бұл? 3-ті. Құдай тұрып сұраншы. 3-ті туған үй екен. Мынаке. Қанша литр сүті бар? Қанша литр сүті бар? Sütü değil mi? Süt de. Sütün ne? 110 deşti. Sütü bilmedi. Sütü yok. Ақшасын біле, сүтін білмес. Sütü göre saytan ne sayılır? Тұра. Ассаламу алейкум, туған. Бұл жаңа ашма үй ба? Бірінші торпақ екен, а? Жаш торпақ екен, жаңа туылған. Еркек бұрғачы ба? Еркек торпақ екен. Ақшасын қанша да атасыз? Ақша 80 80 000 дейді. Базар қанша берді? 75 80 000 дейді, 75 сұрап атып тұр базар. Жаш жаңа ашма құнажын. Мынаке, шул үйді 106 000 сомға алып тұр, шул сан үйді. Мына қанша торпақ екен, ава? Bilmem egesini. Еркек торпақ екен, а? Uruz alpasını aytıp koşağına aytıp koş. Ұрық алып қалсын, қайсы парада бұл? Alato parada. Алато парадасындағы үй дейді, мынаке, желінен сүт аватады. Сүтін білбейсіз бе, қанша литр береді екен? Қанша литр сүт береді, ава? Bilmem bundan berilek mi? Мынаке, достар. 4 күн болды ғой? Қаншаншы торпағы? 3-ші торпағы. Оны ал? Içi байланған. 3-ші торпағы дейді. Қанша литр сүті бар бұның, ава? 4 gün oldu. Мынаке 4 күн болды дейді туғанына. Торпақ еркек бұрғачы ба? Пұл қанша деп атасыз? 140 000 сом дейді. Торпақ еркек екен. 4-ші торпағы дейді. Желіні қандай екен туған? Мынаке, достар, бүгін біз үшін менен үй базарға болған көрсетуіні жиынтықтайыз. Азыр еме Бұқа базарға өтөбүз, андан ары қой базарға. Ошону менен көрсетуіні жиынтықтайыз. Азыр базардан бір ер сатқан, егар сатқан кишини көрүп калдык элек, тартып кой дедилер, ошону тартып коюп анан Бұқа базарға өтөбүз. Мынаке, достор, мал базардан, Учкун мал базарынан ер сатқан, ат жабдыктар сатқан абабызга жолуктук. Азыр эми ким? Дастан абага жолуктук. Мынаке. Канчадан алар? Bunlar 2,5'de orta. 2,5 000 сом. Бирөө. Komplekt. Комплект. Комплект 2,5 000 сом дейт. Өзүңүз токугансызбы? Buna üzöngüler 1,5 bin lira. Sarı üzöngüler. Sarı üzöngüler 1,5 bin. Өзүңүн 1,5 000 сом дейт. Ha. Jo 1000 so'mga bo'lmaydi. 1000 сомго болбойт дейт.
1400'den beri. Aha. Ondan cügender var, ona gümüş cügender var ona. Gümüş çıkan. Vallahi gümüştür, 10.000'de otağız. 10.000 so'm deydi. Gümüş çıkan. Aha. Ondan kamçılar var, buna 500'den de otağız. Örmesi var, tikmesi var bunun. Örme tikmesi var 500 so'mdan deydi. Ana köre vergiler. Kampinek. O oyuncalar var. Moyunçalar qanchadan ağa? Oyuncalar var, 3.500'de otağız. 3.5 so'm deydi. Belki Zavodskoy oyuncağını. İlgerki Zavodskoy deydi. Zavodskoy. Narxı monçaz bayda. Buna 2.5. Narxı monçaz. Bu 2.5 so'm deydi. Kaysını? Narxı monçaz. Yuvayt buna. Apken, Yağından oyuncağı. mana o belgilensin canım. Pazarlıklarını yok koyganman, içinden sayış koy, temir koyganman bana. O tura, onu tura. Buna kaç küçük elbeye öderim. Kelbek bu, kokorak tutakta, tamam. Son bunlar. Naka dostlar. Dağı neleriniz var ağa? Şu cügender var, egerler var. Basmayıllarça? Ha. Basmayıllar. Basmayıllar var bunlar. Basmayıllar. Qanchadan alar? Qayış deysiz? Qanchadan bular? Bası? 1.5 ming so'm. Naka dostlar. 1.5 so'm deydi. Anamda cügender var, 2.5 ming onlar. 2.5 so'mdan deydi. Şul jugönderdi. Yerlerçe ağa, yerlerde bir çekiden aytpaysızbı? Yerler bunlar 5.000'den de otağız. Qaysylar? Bunlar 5.000'den. 5.000 so'mdan deydi şularda. Bunlar 4.000'den de otağız. Bular 4.000'den deydi. Bularça? Bunlar 3.5 mingden nar çekedeydi. Çekedegiler 3.5 so'mdan deydi. Naka dostlar, at çapdıqtары. Komplekt alsa bo'latganda barına bir atqa deyim. Barın komplekt bir-birden alsa arzandатып beresiz de. Endi optam alsa arzan bo'ladi. Optam alsa arzan bo'ladi deydi. Жалгыз alsa. Optam alsa arzan. Bularni uyingizda jasaysiz ko'pchiligini. Ko'pchiligini qo'lda tigamiz. Qo'lda tigib jasab. Yerlik xizmatda yuramiz. Aha. Bunday nemengiz bormi yo'qmi dukoningiz Sharda? Sharda dukoningiz bormi? Sharda dukon yo'q. Har bozor mol bozorga kelib turamiz. 3 kunga. 3 kunga kelamiz. Daha qaysi bozorlarga borib sotasiz? 3 kunga qurshab qaramiz, qurshab. 3 kunga qurshab qaramiz deydi. O'zgondan bo'lamiz, o'zgon. Ha, o'zgondan kelib turibdi dostlar. Qaroldan. Qarolaydi. Aha. Naka. Bardıq türü var ekan, atqa baylanışlı jabdықтарын. Atı dastan ekan. Nomeringizni aytib qo'yingizchi. Nomerim WhatsApp. WhatsApp nomerim 227 0227 menen 53 53 72 72 ekan dostlar. WhatsApp. Dastan деген kişiге qayrilsаңыздар, бүт барын сатып аласыздар. Жасайт экен өзү көпчүлүгүн үйүндө. Қолын өрчүлүк. Ошо кол өнөрчүлүк менен алектен эткен ат жабдыктарын жасайт экен. Мындай токумдар жасайбыз. Кайсы? Мыналардыбы? Буларды шундай кылып тигебиз мына. Шарап. Мына сон экен достор. Алсаңыздар болот. Мунун баасын айттыңызбы, канча дедиңиз? Мунун баасы 2.5 миң. 2.5 сом дейт. Мына көпчүгү менен. Көпчүгү менен дейт. 2.5 дейт. Сартан бери сода болдубу? Болуп атат, кудага. Болуп атат, кудага шүгүр дейт. Мына достор, бардык ат жабдыктарынын баасын айтып бүттүк. Эми бир гана сиздердин сатып алышыңыздар эле калды. Номерин айттык. WhatsApp'tan сүйлөшсөңүздөр, сүрөттөрүн жөнөтөсүз, а? Мынакей. Азыр эми биз бука базарга барып, букалардын баасын тартайлы. Болуп тураба, ишиңизге ийгилик, содаңызга береке. Аха. Ишке ийгилик. Мынакей. Майлы баттыр. Мына достор, ушул бука 94 000 сомго сатылыптыр. Мына. Сemiz бука экен. 94 000 сом болуптур. Канча дейт муну? 108 ге бербей коюппу? 108 000 сомго бербей коюптур ушул буканы. Мына бука жашы канча сиздики? 2 тиш. 2 тиш бука экен. Пулучу?
120 ming so'm. 120 ming so'm deydi. Hozir ушул сода болду bu yoqda bozor. Savdo bo'ldi. Qancha so'rayotadi? 105 ming. 105 ming so'rayotadi. 120 ming deydi. 105 ming so'm so'rayotadi hozir. Assalomu alaykum ava. Yaxshimi? Qancha deyotasiz bu qanizda? 120 ming so'm deydi. Yash qancha bunun? 2 yashar ekan. 2 yashar buqa ekan 120 ming so'm deydi. Bu yerda biyik, uzun eki buqa turadi, isrof ko'raylik hozir. Mana 2 yash bo'layin deb qoldi deydi, 130 ming so'm deydi. Siz chakasiz qancha deyotasiz? Ekoy 130. Yalg'izdan 130 mi? Ekoy 130. 230 bo'lsa arzon bo'lib qo'yadi. Bekar o'g'iladi. 130 dan deydi har biri. Yash qancha bunun? Ekoydan tushib bizlar yash buqalar. Ekoyning yashi teng deydi. Bosidagi teng ekan. 120 Mana shu o'g'izda 80 ming so'm kemi bor deydi. Tish buzilar ekan. Mana shu buqa 90 ming so'mga sotilib tur. Yashi 4 yashar deydi. Bunga chaqilish yaxshi ko'rinmay aytadi. Mana shuni so'rab ko'raylik. Assalomu alaykum taqsir. Buqangizning yashi qancha? 2 tish buqa ekan. Puli-chi? 100 ming so'm deydi. Mana 2 tish buqa ekan 100 ming so'm deydi. Assalomu alaykum taqsir. Buqangizning yashi qancha? 1,5 yashar. 1,5 yashar buqa ekan. Puli-chi? 110 ming. Aqchasi 110 ming so'm deydi. 1,5 yashar buqani. Bozor qancha berdi? 90 ming beryotadi. 90 ming so'm so'rayotib tur bozor. Mana shu buqani 90 ming so'm deydi. Yashini bilmayman deydi. 1,5 yoshdan o'tsa kerak bu. Assalomu alaykum taqsir. Buqangizning yashi qancha? Yashi. Yashi qancha? 1,5 yashar buqa ekan, 85 ming kemi bor deydi. Mana shu buqa 109 ming so'mga sotildi hozir. Mana do'stlar, ala buqa ekan. O'zgacha bozorda yo'q buqa-ku. Ha. Yashi qancha bundan? Ha? Yashi 2 yashar. 2 yashar buqa ekan. O'zingiz baqdingizmi? Va. Bag'ilgan ekan, ha? Ha. Jemdelgan buqa ekan. Puli qancha bunun? Ha? Puli, aqchasi. 110 ming deyapti. 110 ming so'm deydi. Qanchaga chayin ko'tardi bozor? O'zi 95 ming deyapti. 95 ming berib tur bozor. Qancha bo'lsa beraverasiz, ha? Ha? Qanchaga beraverasiz? 110 ming bo'lsa berdim-da. 100 pasha nemadan 110 mingdan pasaqlib berem-da. 110 mingdan azaytib berem deydi kichina. Biroq yaxshi bag'ibsiz, ha? Ha. Maka. Buqang yashi qancha? 2 yashar. 2 yashar emi bo'ladi. Emi 2 yashar bo'ladi deydi. Aqchasi-chi? Qancha? 90 ming so'm deydi. Bozor qancha berdi? 90 ming deydi, bozor 75 ming so'm beribdir. Assalomu alaykum taqsir. Yashi qancha buqangizdan? 1,5 yashar bo'layin deb qoldi. 1,5 yashar bo'layin deb qolgan buqa. Puli-chi? Qancha? 75 deysizmi? 66 ga bermediniz. 75 ming deydi, 66 ga berib beribdir. Qandaysiz ukam? Pul torpoqning yashi qancha? Puli-chi? 70 ming so'm kemi bor deydi. 1 yoshdan o'tgandan bular? 1 yoshdan o'tgan torpoq. Assalomu alaykum, o'g'il qandaysiz? Torpog'ingizning basi nemasi qancha? Yashi? Buqangizning. 2 yashar. 2 yashar 3 ga ketadi. Basi-chi? 72. Basi 72 ming so'm deydi. 2 yashardan o'tdi deydi. Qancha berdi bozor? Bozor 66 beribdir. Ukam bunun yashi qancha? Torpoq. 1 yoshdan o'tganda? 1 yashar erkak torpoq ekan. Puli-chi? Puli 60. Aqchasi 60 ming so'm deydi. Bozor qancha berdi?
Pazar endi geldik. Эми кириптир базар. Сыра эле экен. Bir жарым жаштан өткөн эркек бука экен. Пулучу? Пулу. Акчасы. Жақыны 75. Жакыны 75 миң сом дейт. Базар канча берди аба? Pazar 70'ten yolu var mı dediler. Yok deyip turam bir şey. Bazar 70 бериптир. Бирок жок деп турабам. Бул жерде парода торпоктор турат. Ассаламу алейкум туган. Парода торпоктор окшойт бул, а? Пародабы? Кайсы парода? Российский. Ошо российский не деген? Сименде де точно билмейм. Керафорд же цемент алам. Канча жашар булар? Канча жашар? Torpaqlar bular içine. Пулу канча деп атасыз? 120 миң. Эко. 60-тан келди ошондо. Эко 120 миң сом дейт. 60-тан тура келип калат ошондо. Аба, торпогуңуз канча айлык? Aylığını bilmemiş bir yaşar toplatır. Erkek torpok. 1 жашар? Olsa gerek. Pulu kança bunun? 55 bin deydi şu 1 жашар erkek torpokta. Siz çava? 56. 1 жаштан өткөн, ha? 1 жаштан өткөн mü? 56 миң сом дейт. Sizge alende 5 bin verin. Kança деп атасыз аба? Kança деп атат? 52 de ASK olat men oşunçu. 52? 52. Кайсынысы мынабы? Mınası. 52 миң дейт. Ne olsa? 52. Bunca? Bu 50. Bul 50 миң дейт. Ава торпок канча айлык? Же 1 жаштан өткөнбү? 1 жаштан арақ бер экен да? 55. Акчасы 55 миң дейт. 1 yaştan ötkönbü? 1 жаштан өтөлө экен. Базар канча берди аба? 50 миң. Базар 50 миң сом берип атыптыр. 50 миң дейсиз аба? Канча айлык бул? 7 aylık. 7 айлык торпок экен, 50 миң сом дейт. Булар канча айлык туган? Канча айлык жаштары? 1 жашка барып калган. Бааларычы? Баалары? Eko 92. Эко 92 миң сом дейт. Мынакей достор, жаш торпоктор тизилет бул жакта. Эко сиздикеби туган? Канча айлык булар? 1 жаш болоюн деп калды. 1 жаш болоюн деп калган. Пулдар канча булар? 45 миң сомдон кеми бар дейт.